Kulturna stanica Mlin smeštena je u novosadskom naselju Liman u okviru distrikta u prostoru nekadašnjeg skladišta žice fabrike braće Kramer. Danas je to jedinstven i živ prostor namenjen deci i porodicama, osmišljen kao bezbedno i podsticajno okruženje za razvoj najmlađe publike. Mlin je mesto posvećeno dečijem stvaralaštvu i formiranju kulturnih navika od najranijeg uzrasta. U ovom prostoru deca nisu samo posetioci, ona aktivno učestvuju, istražuju, igraju se i kroz umetnost i kulturu otkrivaju svet oko sebe. Radost iskra sve lepote kćeri iz Elizija, opojna ti moć krasote uzvišena listja. Poseban akcenat stavljen je na porodicu kao zajednicu, pa se programi povremeno proširuju i na stariju decu, tinejdžere i roditelje, kako bi kultura postala deo zajedničkog iskustva. Kroz igru, priču, zvuk, pokret i vizuelni izraz, Mlin podstiče maštu, radoznalost i kreativnost. Sadržaji su tematski bliski svetu deteta i njegovoj svakodnevnici, obuhvatajući prirodu, umetnost, muziku, emocije, prijateljstvo i odrastanje, kao i vrednosti zajedništva i zdravih životnih navika. Programi kulturne stanice Mlin osmišljeni su kao dinamični, interaktivni i otvoreni, sa ciljem da ohrabre slobodnu igru, istraživanje i aktivno učešće cele porodice. Mlin je mesto u kome se deca i roditelji osjećaju dobrodošlo i podržano. Prostor koji povezuje, inspiriše i gradi kreativnost kao deo svakodnevnog života.